bona basabamba ukukholwa kwaseqaleni ukuthi mina ngikholwa ngoba enkonzweni nganethwa ukugula ngikhonza eZayoni ngoba ukugula ungiphethe kwanqotshwe eZayoni lalela lokho ukugula nqotshwe eZayoni wayungabikela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayesebenzisa iZayoni ukuthi kuphulukise wena ungala ubusuku sebuyaphela imini sisondele ngakho masilahle imisebenzi yokumnyama sihlome ikhali kamoya sihlusha abazalwane esithi sesihamba nabenkonzweni sesigqokile sibahle kodwa lokhu kunuka iphunga ngemuva sihlusha umhlaba nabazalwane esithi sebeshumayelile kodwa uNkulunkulu akayizi intshumayelo yakhe kunuka iphunga kubona semshumayelile kwezelo umsholozi kodwa mina kunuka iphunga lokuthi ngeke semshumayelile ngiqedile sekuqedile kodwa uNkulunkulu ufika iphunga lokuthi ngeke ngadla urumze engadlile ngiyashumayela ngephambi kwebandla kodwa uNkulunkulu anyuki lokho kunyuka ukuthi urumze uke wakhala ngento yakhe engayiboni ngathula ngaziba ngoba into thina amakholo esilahlekelayo uqala unembesa makabonga uThixo ubusuku sebuyaphela imini sisondele kunabantu imini esisondele kubona bazi nokuthi kuduma ngaphi kunabazalwane esihamba nabenkonzweni abazi even ukukhola ukuthi ngifuna ukukutshela insindiso namhlanje hlobo sami sithe sebewela izinto zenzeka lalela mase sifela sesindiso bamashiyana kunezinto efuna sishiye kunezinto ebezamagugu kuthina ukuthi sishiye ngoba into mawushiye uyabuyela ilanzi kodwa mase sikholwa sesifela sesindisweni kunezinto ebefuna sidlala sihlushwa umhlaba nabazalwane esisindiswe nalo kodwa ngihamba ngiphethe izinto bashumayele uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akaboni izinto abayishumayelayo ubona lezi zinto akayiphethe kunabazalwane kulubaqala abawele ezindisweni yilokho bakhona ngibona eqaleni abawele ezindisweni inkinga abakwazi ukulahlisa izinto bese bewele makabonga uThixo yabona bamsholozi bayezolwandle makubiza kontakona bezolwandle mase kuthiwa inikelile noma ufuna bese beyahlela aqala bheka into zakhe athi kodwa lento ngoba beyigugu kumina angikwazi ukuyishiya mangashiya lento ngizophila kanjani bese buyele emuva kuze kufike ithuba lokufa badlule kwena egcineni uyizoba ilohlobo lomuntu ezothe kwahlulelweni uthi baba wehlulele kahle ngoba mina vele bengafanele uyezulini makabonga uThixo asambe ngokufanele njengasemini kungabi ngokuminza nokudakwa nokubhebe namanyala kungabi ngokuxabana nomhawu kodwa yembathani inkosi uJesu Kristu yembathani inkosi uJesu Kristu ninganakekeli inyama ukuze uvuse inkanuko lalela asabe sembathi ingubo kaKristu ukuze singambathisi inyama noma sisebenzisa inyama bese kuvuka inkanuko sihlusha uhlobo lwabazalwane instead ukuthi linakekele umoya lunakekele inyama bese kuvuka inkanuko sihlusha uhlobo lwabazalwane esithi sambe enkonzweni bakhohlwe ukunakekela umphefumulo lalela ngifuna ukutshela imfihlo eyi-1 inyama yakho noma ungayinakekela siswama uyipende ibe njalo asikhathalele vele izosala emhlabathini xolele mawuxobelile kwezi lento yakho yenza awukwazi awusalalo ningakuzile kuba wayezithe kuthi ujabulisa inyama ngifuna ukutshela ipheyoko izosala emhlabathini wena awukwazi ukuphila ngaphandle komuntu uthi baba ngcono ungene nazo ezulwini kunoma ngishiya umuntu wesifazane sisibama usakwazi ngisho ukuyibamba uthi mawuqala ubheka ifoni awusazi ngisho ukuthi umseve ngoba usaba lolo special ngoba
ngihlusha Samson bamenze bonke bamkhumile bathi baqedile ngaye ziza ziyaphela amandla kodwa bamathembayo bathola amandla amasha Samson bamgundile bathi Samson sesiqedile ngawe bathi wena sisi ngoba uyayazi imfihlo yakhe ukuthi kuphi hamba ufika umthatha kamele emathangeni uzoyikhipha imfihlo yakhe ukuthi akupha amandla akhe bangaka abafowethu sebekamele emathangeni bafunakala imfihlo zakhe kwafunakala amandla abo ngoba inkinga yabo balahlekelwe uNkulunkulu siza ziyaphela amandla Samson bayamgunda aphela amandla bamthatha bamenza konke balahlekelwa imfihlo yodwa ukuthi lithe ivesi insizwa ziyaphela amandla abasha bawa nokuwa ngoba khona abantu esihamba nabo enkonzweni asahambi bona kade bawo kunabantu esihamba nabo enkonzweni bayagqoka nje ngoba phela uzogqoka kuthiwe mina ngigqokile ngayo inkinga kubona inhliziyo noma onembeza babo kade bawo lalela into eyi-1 bayamgunda ufuna ukukhomeresha lento kuhlale phansi insizwa ziyaphela amandla Samson bayamgunda inwele kodwa bamethembayo bathola amandla amasha ziyahluma inwele kuSamson bakhohlwa into yodwa amafilisi ukuthi lo nwele bakhuluma kusikhalo kodwa inwele engezokuhluma bakhohlwa into yodwa nawe inkinga nobhekene nayo lezi inkinga onazo awazini ukuthi ziyaxazululeka befuna into yodwa baba ongcono basusa ikhanda khona ngezokuhluma kabusha kodwa inkinga iwani ikhiwe mawumethemba sihlusha abantu abacela izinto kuThixo ngoba bemlinga bengamethembi begcineni bathi uThixo nimkhonzayo akekho bafuna ukubona thina ukuthi uThixo simkhonzayo ukhona bacela izinto ongasuka enhliziyweni lalela sengihlala phansi uDavid ngelinye ilanga uke walusa izimvu inkinga yokuthi alusa izimvu bemekhona ukuthi ulusa izimvu bekuyi-challenge abetshengisa yona ukuthi ibandla uzolibona kanjani uke wabiza ukuthi inkosi isizohamba yabiza amadodana yonke yahlala phansi yaphatha induku yathi kuzodlula ngawani ngishaya ikhanda engizomshaya ikhanda uyena ozothatha isikhundla sami uke waqala indodana endala ngokuzethemba ukuthi mina inkosana yadlula phambili kepha inkosi ayangayiphakamisi ngimshaya yadlula kwenze yesibili yathemba ukuthi mina ngoba ubaba uyangithuma ngenza konke mhlawumbe uzongibeka ngibe yinkosi wadlula nayo kanti baba wena ufuna ukuthola abantu kwezenye futhi nayo ngokunjalo yadlula kangashaya egcineni sedlule wonke uthi lanjani umfanyana obebukeke emncane owalusile uyena uzombeka benkosi baze ngokuzethemba betshela ukuthi kuzobekwa bona kodwa uNkulunkulu uyabayeka bonke uthi landani loya mfana okwalusele uyena ozoba yinkosi thina sihlushwa abazalwane abangadlulanga kwi-challenge bafuna ukuzobamba noma bazobekwa emabandleni bengenalo ugcobo lokuphatha amabandla awakangaki inkinga ukuthi siphethwe abantu abangenalo ugcobo emabandleni sesizoba abantu ngoba sithola imali noma bengemali kodwa ugcobo kubona lokhu Samson ke waqala lapho watholile i-challenge wafundisa ukuthi izimvu iphatha kanjani hayi noma ubehlukunyezwa la kodwa inkinga ubetshengisa ukuthi nebandla uzoliphatha kanjani nawe namhlanje kunabantu abangaphansi uzelana ngokuthi mhlawumbe inkosi izonikeza wena lento kodwa inkinga uqalanga kwi-challenge inkinga yakho uvele wasuka ngokuwena ngqo wedlala uzobona isandla sokudlula kwena befuna uthola i-challenge le majule engakayidluli kuwena inkinga uvele uhamba ungafundile uthi ngoba uNkulunkulu khona uzobona awuqalanga kwi-challenge ufuna